Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе сезне җиһанга аяк баскан яңа 2021 ел белән тәбрик итә. Яңа елда йортларыгызга иминлек, күңел тынычлыгы, бәхетле һәм мул тормыш телим. Һәм Атна информацион программасының яңа елда беренче чыгарылышын карарга чакыра. Яңа ел каникуллары дәвам итә, ә күңел һаман бәйрәм мөгъҗизалары белән яши. Мөгъҗиза исә безнең өчен Кыш бабай, Кар кызы һәм урман шибәре Чыршы. Димәк, бүгенге чыгарылышыбыз район үзәгендә булып узган 200 елга якын матур гадәткә үрелеп үтүче Кыш бабайлар парадына багышланыр. Әйдәгез, тагын бер катышучы күңелле чараны искә төшереп, бәйрәмне күздән кичерик һәм үзәк Чыршының балкып янган утлары яңа елның бу матурлыгын сезнең күңелләрдә сакласын. Boylar sabasında Kış Babaylar Paradın rayonumuzun 350 kişisini birleştirgen medeniyet hizmetkarları başlap jiberuun beyan etem. Medeniyet hizmetkarları yılında rayonumuz halkına hem gümümün respublika tamaşaçılarına türlüden türlü kızıklı medeni şaralar ütkerip kileler. Onlar rayonda hem respublikada ütkerilgen medeni konkurslarda her vakit aldınğılar retinde. Biz alarını Kozan sahnelerinde hem respublikanın başka tübeklerinde yaş kurabız. Bizning medeniyet hizmetkarları, kitapxonachiları biz yılda en ko'p kitap o'quvchi, kitapxona ham tomoshachilar ham kitap o'quvchilar bo'lib tanildilar. Ularga respublika yetakchilari zo'r rahmat bildirdilar. Kitap okuda elbette bu minutlarda bizim bilen tamaşa kılışı tamaşaçılarımız da birge kuana hem şatlana. Kitap okuyan kişine matur bula ola. Kitap okuyan kişine özünün canına, tenine ruhi baylık ola. Kitap okuşlarga da bugün kaynar selamlarımızı yollayız. Hürmetli tamaşaçılar, rayon medeniyet yurdu hizmetkarlarına kaynar selam, hem alarga işlerinde durmuşlar ki maydanda gideriz. Kış Babaylar Paradına 350 kişisini birleştirgen medeniyet hizmetkarları kilip girdi. Barşalarız dostlar. Urra! Medeniyet hizmetkarları bıyıl üzerinin paradların respublikada hem ilimizde Büyük Vatan Savaşı'ndaki ölen 75 yıllığına, Tataristan Ayısır'ın düzülüğüne 100 yıl doluğa, rayonumuzun 90 yıllığına bağışlap hazırlaganlar, transparentlar, Tatar dilindeki yangırı turgan J, E, U, E, Ü harfleri bilen alar üzerinin meydanların biziler. Hürmetli medeniyet hizmetkarları, yılından oturuşları gezilen siz bizi sürdürürsünüz, hem kuandırırsınız. Bayram bilen sizne, urra! Bugün rayonumuz avullarında kaysıgına medeniyet yurduna varıp girsek de, onların matur işlerini görürüz. Onlar halk bilen her vakit matur edip günlü şaralar ütkereler. Medeni işte her vakit aldınğılar retinde. Rayon üzerindeki Kış Babaylar Paradın mektepkeşe balalar bakşaları devam eder. Maydanga Şatlık Balalar Bakşası kollektivi kilip kirdi. Bayram bilen dostlar. Şatlık Balalar Bakşası bu yıl ayrıca matur edip bize özünün teritoriyasını karşı aldı. Biz onda kişegine bulduk, hem onların işlerine zor beyeler verdik. Şatlık Balalar Bakşasına yürüyüşü balalar konkurslarda katnaşıp her vakit aldırdılar, etine çıkarlar. Biri derslerçi terbiyeçilerine umuşlar tilep kalabız. Kış Babaylar Paradın 52 Yesli Bakşa kollektivi devam eder. Hoş giresiz yakın dostlar. İsen misiniz? 52 Balalar Bakşası kollektivi bu yıl Tataristan Ayısır'ın 100 yıllığına, Büyük Yılının 75 yıllığına hem rayonumuzun 90 yıllığına hazırlık bilen kildi.
Rahim ediniz dostlar, sizni sizga beramiz. Elliki bolalar bakçası kollektivi bolalarga terbiye biri bilen birge bit maturitemizin terbiyeshilerini de terbiyeli. Olar yaxshi etib biyler, şiirler kiriler, jırlar jırlilar. Maydanda olarning biyulerini koruyuz. Hürmetli tamaşaçılar, aydan gelip siz de jırılırsınız, kullar çabuk tırıgalarının biyune. Bazı biyuler zamanşa, buraya hürmetli dostlar. Onlar biz maturite yoltrağı okulu ekip girgenler, onun kadın dünyası karşısında yoltrağı okular. Bunlarına takkan matur yoltrağı okular, niçiktir yana yılını hatırlata, dolaşakka alıp bayta. Hem sizge kadınlar, lütfiler, beyran sevenlerin yoluyuz, işleriniz bulsun deriz. Maydanga Kındırav Bolalar Bakşası kollektivi kilip kirdi. Bu yıl onlar özlerinin işlerinde pandemiyaya karşı nık küreştiler. Hem bugün de paradka şuşu temini yaktırtıp kelgenler. Görəsiz mi? Virüska karşı küreşip onların kullarında nindi zor okul. Dilesek yapazıp olar, diletip jibere olalar. Matur büyüleri bilen şapkınızı açıp gittiler bizler. Alıp büyüyle çocuklar. Bit maturite büyüğüzler alıp gelgenler, jırçıları da var. Rahmet, hürmetli kandıravalar. Будете гулять без маски и не будете все время руки мыть перед едой. Hürmetli tamaşaçılar, eyleniz kullarımızı şakıptırıp bit maturite çıkış yaptılar. Bir kırıda koronavirüsle karşı güreşeler, bu kırıdalar pandemiye karşı güreşeler. Buna bir iki tütümde avlulara karşı güreşip, yine bu yılda olar mınınca bulup jivereler diyen söz. Будут горькие таблетки, и все вирус победит. И ковид всех победит. Всех излечит исцелит добрый доктор Айвари. Добрый доктор Айвари. Hürmetli dostlar, kullar şakıptırıp, siz de jıkınırsınız, olarga da hakikaten güç biriktirige gerekligen anlarız, eylerinden kullar şakıptırıp kalırlar. Rahmet kındıravlılar. Yana yıl bilen, kadınlar kındıravlılar. Eşinizde zulmuşlar, siz kaladınız. Bolalarınız ağırmasın. Яңа ел килә, яңа ел. Maydanga Belekeş Bolalar Bakşası kollektivi kilip kirdi. Beyran bilen dostlar! Belekeş Bolalar Bakşası kollektivi Respublikada o'tkazilgan konkurslarda oldingilar ratidan chiqan ham zo'r premiyalarga loyiq bo'lar. Hozir sizni Belekeshlilarga beramiz. Başlarga boy bo'lsin. Bu yılgı yıl sınavlarga ko'p bo'lsa da, og'irliqlarga birishmishe, ko'ngillarimiz ko'tarinki bo'lib, sog'liq, tinchlikda yasharga yazsin. Qish bobomizning temlik, mushtalash ham bo'laklaridan, bolalarimizning yuzlaridan yilmayib ketmasin. Sobilarimizning shod ovozlari yong'irab tursin. Turmushingiz bizning konfetlarimiz kabi temli, totli bo'lsin. Yangi yil bilan sizni do'stlar. Hürmetli tamaşaçılar, eğlenceleriniz sizler bilirirsiniz. Onlarga kuş yapıp, onlarga yerden yetiştirip, bilen işi gidip benzedenip gelgenler, onlar bizning cumhurimizni ko'raylar. Kuş yapıp onlarga rahmetlerimizni jitkirik hem beyran bilen kutlayız.
Ülkemizdeki balalar bahçesine koynar selamlarımızı yollayız. Şokolat balalar bahçesine maydan gireriz. Rahim ediniz kadirli dostlar. Bayram selamlarımızı kabul ediyoruz. Yana yıl bilen sizni Şokolat balalar bahçesi kollektivi. Bizni neler bilen suyundirisiz, rahim ediniz. Balalar Şokolat balalar bahçesi kollektivi. Hürmetli sanatçılar, onlar sizin için arkadan bilgenler, aynen Allah'a bu yerden gidip duruyor. Şokolat balalar bahçesi kollektivi, balalarını biz mazur edip terbiyeliyle, onlar bugün biz mazur edip bizlerin teritoriyalarını öldürmekler. Rahmetlerimizi verip, bu çabuk duruyor. Şokolat balalar bahçesi kollektivi, yılın yılında ülkelerin balaların namuslu, tertipli bir insan için terbiyeleri için tutmuş uyalar. Güzellerinizi rahmetlerinizi biriktiririz. Onlar türlü konkurslarda aktif katnaşalar. Rahmet sizge kadirli dostlar. Bu yılda Yama yılını Koşalı bayramında büyük mazur çıkış yasadınız. Rahim ediniz, Bolaşak balalar bahçesi kollektivi maydanga çakıradız. Bolaşak balalar bahçesi Respublikada o'tkazilib turgan turli konkurslarda har vaqt qatnashib, jinglar yollab kelar. Tug'an tilim erkagilim, kengdir sema ko'ngil ko'rim deb atalgan lozungni bugun ular ko'tarib keladilar. Hurmatli Bolaşaklılar, rahim etiniz, so'zni sizga beramiz. Bugün bizning Bolaşak balalar bahçesi kollektivi milliy kiyimdan kiyinib kelgan. Ularning kiyimlari da, qo'lqoplari da bugungi turmushimizni yoqtirasizmi? Rahmat sizga qadrli do'stlar. Tomoshabinlar pul chabib, o'zingiz aytdilar, ularga kuch berib pul chabib turing. Rahmat sizga qadrli do'stlar. Bolalarimizni inson o'stirib, albatta baraka konkurslarda jingib yashagin. Maydanga Baba gimnaziya kollektivi kelib kirdi. Xayrli ishlar sizga qadrli do'stlar. Bayramlar bilan qutlaymiz sizni. Rayonimizning o'zagidagi gimnaziya bolalarga bilim beradi, orbitalni xizmat etadi. Ular bugun ifrat darajada motor etib kiyinib kelganlar. So'z sizga do'stlar. Gimnaziya kollektivi milliy bezaklardan kelib kirdi. Yolka o'yinchiqlari har so'roq vaqtda bizning milliy rizqimiz qovoqdan olib kelganlar ayollar bizga. Jurlilar, beylar, bolalarga bilim beruvda har vaqt oldingilar raytida turadilar. Biz
özümüzün Sobadagi maktab gimnaziya bilan g'ururlanib yashaymiz. Birida bolalarga bilim ham tarbiya berdi. Oliy xizmat etadi. Yangi yil bilan qadrli do'stlar. Яңа ел күгендә янган йолдыз, сезгә бәхет, шатлык булсын. Rahmet. Reis Nuralievich, qadrli Somalılar, sizni kelasi 2021 yıl bilan tabrik eder. Yangi yilda xalqimiz birdan, ilamiz tinish bo'lsin. Rahmat. Молодцы. Maydonga Talatchi bolalar maktabi kollektivini kutamiz. Uzun bir yilda haligi kollektiv zo'rgina urinishlarga erishdi. Bolalarga turli bilim berdi. Maktab internati her vakit respublikada oldingilar reytingda turadi. Biz ularning ishlari bilan har vaqt g'ururlanamiz. Xayrli kech, bayram bilan qadrli do'stlar. Qadrlaymiz ularning chiqishini qarab. В центре города большого, где травинки не растет, жил поэт, волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал что-то мало, просто влюбился и и взглянул на поправку, где коровы щиплют травку, отдыхать отправлен. 33 коровы, свежая строка, 33 коровы, стигаем за новый, как стакан парного молока. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка, 33 коровы, стигаем за новый, как стакан парного молока. 5 утра вставал он ровно, это было нелегко. Он читал стихи коровам, кричалось Maydonga sport maktabi. Aziz sport maktabi, Sobaning yüzüğü basseyni, sportivniy kompleksi, Soba arena sport maktabi direktori. Hurmatli sportchilar, bu yildan sizga yangidan yang'oqlar nasib etsin. Biz sizning xizmatingizga har vaqt qarab Rayonimizning sportchilari rayonda respublikada qadrlasangda har vaqt oldingilar ratida. Biz o'zimizning minadigan basketbolchilarimizni, jangchilarimizni, kurashchilarimizni ko'rib turamiz. Ularni sport yarashlari taklifini rag'batlantiramiz. Rahmat sizga qadrli do'stlar. Maydonga Sobarena sport maktabi direktori. Rahim etiniz qadrli do'stlar. Rayonimizning sportchilari bizni har vaqt o'zlarining urinushlari bilan suyundirib turadilar. Soba arena kollektivi maydonga kelib kirdi. Rahim etiniz qadrli do'stlar, esenmisiz, bayramlar bilan sizlar. Bizim bu kollektiv
kolektiv ikinci yıl gına işlese de indi sportta zor uğuşları var. Әлеге коллективнең ишегеннән килеп керүгә, аларның ни дәрәҗәдә спортка тартылулары белән без танышып торабыз. Хөрмәтле тренерлар, җитәкчеләр, балаларны шулай спортка тартылуыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Киләчәктә дә зурдан-зур уңышлар телибез. Һәм безнең Татарстанда һәм Россиядә спортчыларыбыз, җиңүләребез күп булсын иде дибез. Ona się gotowi, Uğuşlar sizə qədərli dostlar. Cümhuriyetiniz bilən sizni, alğa tabada sizin balalarınız Россия küləmində cümüşlər olsunlar. Bəyən sələmlərin qabul etib alığız. Sporçularınız atabız, rəhmət sizə qədərli dostlar. Meydanğa finansistlarını çağırıb qoyabız. Rayonumuz finansistləri yıldan yılında üzerine жеткирилген birimlerini yaxşı başqaralar. Saban toylarda da, kış babaylar paradında da matur etib kiyinib, xalqның көңелен күрергә чыгалар. Hürmetli finansistler, işiniz bir katlavlı, sum tiyinnin rivagı sizin aşağı ötebari dip sileydik ilk yıllarda. Hazır indiriz akşalarını kartılardan alabız. Sizin mağlubiyyatı işlerinizi düzeltiriz, haribız, sizge rahmet eyderiz. Maydanga rayonumuzun Kozakçılık Departamenti vakilleri kilip kirdi. Kadirli dostlar, rahim etiniz maydan sizge. Kozakçılık Departamenti vakilleri, bizim hizmetkarlarımız, büyük maturidi gazetengenler, rahmet sizge. Yama yılda yama uğuşlar dilimiz. Alıp
чакырабыз. Рәхим итегез, кадерле дуслар. Әлеге коллектив Arızlar yine yaratan Selam, selam. Халыкны социаль яклар идарәсе коллективы бик матур итеп мәйданнарында димәләргә булышлар күрегез. Халыкны социаль яклау идарәсе үзенең учреждениеләре белән бергә мәйданга килеп керде. Сүзне сезгә киләбез. Үзенә куып җибәрде. Менди матур идарәсеннән килгән кадерле дуслар, сезгә бик күп рәхмәт. Мондай кешемәдәге балалар приюты коллективында. Biz кызларны да күрәбез. Рәхмәт сезгә, кадерле дуслар. Hem onlar ilgili gelenekli olsunlar. Rahmet sizler, kayda dostlar. З Новим роком! Мамайълменен, достар! Barkula hadi şara skiyat sonra. Rayon Uzak Şifahanesi kollektivi maydonga kirib kirdi. Kış babaylar, qor qizlari hem qor burdiklari maydon o'rtasidan borar. Bu yilgi dunyoda bo'lmagan surofatni jingida hem xalqning salomatligi uchun omid xizmat etuvchi shifoxonada ishlovchilarga o'zimizning zo'r rahmatlarimizni yetkazamiz. Ular kunni tunga yolg'ab, shu pandemiya zamonida avrularni tiriltuv, hamyurtlarining turmushlarining qo'rqinish ostida qo'yib xizmat etadilar. Rahmat sizga, qadrli tabiblarimiz, shafqat tutashlarimiz, ham g'ilmada rayon shifoxonasida ishlovchilarimiz. Bayram bilan sizni. Rahim etiniz. Maydonga keluvchilarni tanirga kerak. Hurmatli do'stlar, Uzak Shifokanaga kelib kirdi. Ba'zilarni sizlarga olib qaytadi. Avvallar birga bo'lmasin. Hurmatli do'stlar, apteka xizmatkorlarina qo'ynar salamlarimizni yo'llaymiz. Rayonimizning veterinariya birlashmasi kollektivi maydonga kelib kirdi. Mol duvarlar esen sağ bo'lsin. Qo'sh-qurtlar har vaqt esen sağ bo'lsin uchun ormi xizmat etadilar ular. Bu yil o'zlarining territoriyalarini matur etib, simlar bilan bezab qo'ydilar. Veterinariya birlashmasi kollektivina qo'ynar salom. Rahmat sizga, qadrli do'stlar. Albatta vazirliklar arasında avrular bulmasın, hem sizin işiniz yukarı beyalensin. Maydonga Salım inspeksiyasi vakilleri kelib kirdi.
Kadirli dostlar, halk bilen birga tig'izlikda yashaymiz. Ishingizni ma'qul etib olib borganingiz uchun rahmat sizga qadrli do'stlar. Sizning kollektiv Nishat rayonda xizmat ko'rsatadi. Ham har vaqt siz respublikada oldingilar. Rahmat sizga. Yangi yil bilan rayonimizdan pensiya fondi vakillari maydonga ketib qolamiz. Rahim etingiz. Pensiya fondi degan ilg'anroq kishilarning quloqlari tiroq. Bizning bu kollektivga kelib kirasimiz bor deb o'ylayman. Bu kollektiv hozir bek motor etib zo'raydi. Hammalar respublikaning bir necha rayon xalqina xizmat etadilar. Esanmisiz qadrli do'stlar? Maydonga rahim etingiz. Shunday bizning rayonimizning sotsial immuniyat fondi vakillarida ishlaringiz o'ng bo'lsin. Rahmat sizga qadrli do'stlar, bayram bilan. Ura! Boylar sabasi o'zagida rayonimizning uyushma uchrashuvlari предприятиялarining qish babaylar paradi davom etadi. Qadrli do'stlar, tomoshachilar, siz ajralasiz. Haydaysiz alarni qo'l chapib qarshi oling. Rayonimizning banklar sistemasida ishlovchilarga qaynar salom. So'm tiyinlar sizning o'shavucha. Agar bizim akşalarda kartlarda akşalar ko'p bo'lsin qadrli do'stlar. Bank xizmatkorlariga qaynar salom. Rayonimizning patripokratsiya sistemasida ishlovchilar o'zlarining o'rindiqlaridan o'tiralar. Ular xalqqa savdo xizmati ko'rsatuvda orbital ishlaydilar. Onlardagi kiritlarimiz yog'ilmasin uchun, savdo sistemasi gullab qolsin uchun tirishadilar. Bayram bilan savdogarlar. Rahmat sizga. İşlaringiz o'ng bo'lsin qadrli do'stlar. Qadrli sabahlar ham rayonimiz xalqi, qadrli qonaqlar, sizni yaqinlashib kelishni yangi yil bilan qutlaymiz. Sizin baringizga da sağlık, selametlik, oilalaringizda immunliklar tilab qolamiz. Qadrli sizni, bundan bir necha yillik bizning boylar sabasida qish babaylar paradi boshlanib ketgan edi. Shundan so'ng bizning Dirak rayonlar, Ko'knora, Boltaj, Tirashi rayonlari bizga kelib o'sha bayramni o'rganib ketdilar. Ular hozir bizga rahmat aytadilar. Ham bizning bayramlarimizga qavat kelib bizning yangiliklarimizni ko'rib ketadilar. Hozir qadrli do'stlar, otlarni qarshi olamiz. Shitsu avul yerligi oti. Otni jitaklab Shitsu avul yerligi boshlig'i Mavlidov o'zi kelib bayram bilan qadrli do'stlar. Qadrli do'stlar, yiroq aralarni yaqin edib kelgansiz. Bek zo'r rahmat sizga. Yo'lbatlar bitalar, yo'lbatlar deb tanıdımlarını. Rahmat sizga. Bugün nindi buran bulgunada qaramasdan otlarni jigib, motor etib olib kelganlar. Otlar bizning Tatar xalqining g'umir-g'umirga do'sti bo'lib sanalgan. Otlar avur ishlarni boshqarganlar. Sotishlilar, salom sizga. Motor etib kelganlar ular. Esen sog' qaytibsiz. Ura! Buna Sultonovning qurilishi. Simit avul yerliginden kelgan otlar. Allah o'tirib keluvchi qizlarga ham yigitlarga qaynar salomlarimizni yo'llaymiz. Simitga qadar esan-imen qo'ytiriz. Ularlar sizga mashallah etmasin qadrli do'stlar. Tomoshachilar aylaymiz, ularga tush berib, aylaymiz qo'l chapib turibadi. Otlar kelgan bek, ular Tatar xalqining yaratgan otlari. Ulu Kibashi avul yerliginden de kelganlar. Selam sizga qadrli do'stlar. Kibashilarga qaynar salom. İşleriniz gurlab borsin. Kamardan avul yerliginden kelgan ot.
Anda oturuşu kış babaylarga hem urman cennetlerine kaynar selam. Şenerden'den kirgen, atları kır Allah'a şükür. Sabantuy spor kompleksinden kirgen vakiller neydi maturiyeti buzdular. Mundi trankakta oturtamak ne kadar varasın bilmem ya. Şundi maturiyeti bazılancanlar. Hazır avul jirliklerinden kirgen transportlarga, teknikalarga selam bilebiz. Kirdiler avul jirligi, kvadratkorttur bilen kirgen. Hadi bakalım. Kvadratsikl bilen kirgen. Neydi zur, matur u güzeldi de kirgenler, Kursabaş avul jirligi. Komandant köşklerge koynar selam. Rahmet sizge kadirli dostlar. İştuğandan kirgen avul jirliginde işlevşilerge koynar selam. Keşe. Selam selam rahmet sizge bayramdır. Bulan bilen kirgenler. Benim sizge keşe bulup durmaydı bulan da hazır. Hürmetli tamaşaçılar bu şabık durumu. Mişen avul jirliginden kirgen maşina. Selam sizge kadirli dostlar, kış babaylar, kar kızları, necip maturiyeti maşinanı bize kilgenler. Bizden boylar sarasındağına bulatırgan şuşunday matur maşina teknika hammer kileptirdi. Burasız mı kıymetli dostlar? Sabah avul jirligi, kaynar selam, uranlarlı maturlar hammerıza. Anda bin maturiyeti kurman cennetleri, kış babaylar, kar kızları basıptıralar. Rahmet sizge. Rayonumuzdan Kurtarmakla предприятиясы коллективі bu yılғы Яңа yıl bayramına olan karşılar için büyük zor kırışlar duydular. Kur'anlarını güzeller, tavlar yasadılar. Rayonumuzdan Kurtarmakla Жетіштіру предприятиясы коллективіне kaynar selamlarımızı yollayız. Hürmetli dostlar, teknikalar paradı, özümüzün meydanımızın başlar giderdi. 129. numarına BMK kolektivi kileptirdi. Bu çevirme kurardı. Dikkatlerine kurtar tutarızda, kalınlarımızı sayısıyla yıkırasına göre. Yol barı. Para güzeli Necip maturiyeti vazıdan kirgenler. 129. BMK kolektivi yılında şunday maturiyeti vazıdan kire. Olar halkla ilgili hizmet edeler. Olar remont işleriyle şüpheleneler, iler salalar. Hem hümümen biz 129. numarında BMK kolektivine adam cidden Ferhat Ağrıyoğlu'na özümüzden kaynar selamlarımızı yollayız. Bayram bilen. Maydanga Sabagat uyuşması kolektivi kileptirdi. Bu yan yılın alıp gider aralar. Orada Necip maturiyeti bu yanları barabanlaşığa. Bunu barıp Sabagat uyuşması kolektivine buldurar. Rayonumuzun Sabagat uyuşması kolektivi bir neçe rayonda hizmet ko'rsatadi. Olar bizni jılı ileride tutalar. Olarning ishlari maqtovga loyiq. Sabagat uyushmasi kollektivine kaynar selam. Rahmet size kuyanlar. Ajdaha. Elimiz simfonikini rayonumuzun yangın söndürücüleri alıp gidecek. Biz onlarni hazır maydanda kutib qolamiz. Hurmatli tomoshachilar, sizning barlig'ingizni yangi yil bilan qutlaymiz. Ham siz qo'llaringizni silkib, qo'llaringizni chopib, bizning yil simfonikalarini uzatib qolamiz. Bayramlarni birgalab matur etib olib boring. Hürmetli tomoshachilar, maydonga Soba tarantalari kollektivi hurmatli tomoshachilar, bizning maydonga Drakon kelib kirar. Qo'rg'ondan
Nechik matur edi vaziflanib kelganlar olar. Rayonimiz yangın söndürücüleri bugün bayramga bek matur hazırlık bilan kelganlar. Qoramiz alarning drakoni. Yangın söndürücülerine biz hayırlı matur tunlar dileymiz. Tunlaringizda tinch bo'lsin. Illerimizde yangınlar bo'lmasin. Hem sizning ishingiz yuqlab o'tsin deb aytaman. Alğa devam ederiz qadrli do'stlar. Bugün bayram sabahında zo'r bayram, zo'r tantana. Bu minutlarda rayonimizning uyushma учреждение предприятиялari texniklar bilan maydonga kelib kirdilar. Soba tarazalari kollektivi yılan bilan kelib kirdi. Soba tarazalari idaramizni жылы etib uchun uyushma учреждение предприятияларында жылы bo'lsin uchun tirishadilar. Ular yasagan tarazalar har kunda ishlaydi. Rahmat sizga qadrli do'stlar. Rayonimizning podstansiya kollektivi maydonga kelib kirdi. Ot bilan kelib kirdilar. Olgan otlari ko'plablarning oyoqlarini bitdi. Rayonimizning elektr shirkati kollektivina qo'ygan salar. Ilerimizda uyushma учреждение предприятияларда elektrlar so'nmasin, ishlaringiz tugaversin qadrli do'stlar. Rayonimizning avtodor kollektivi soliq bilan kelib kirdi. Soliqlarni bitkini ishdan qo'ygancha yıllarla aydan gidip düzülür. Hem biz sizge durmuşlar bilen kalabız. Rayonimizden Agrahim Servis kollektivi kelib kirdi. Maymun bilen. Aldağı yılda maymunlarga yozmasın. Barımızga da motor işler bulsun. Kimya kollektivine durmuşlar deymiz. İşleri gürlep borsin deymiz. Rayonimizden Urman Xo'jaligi kollektivi. Hürmetli urmanchilar, rahmat sizga. Bek motor etib ajablanib kelgansiz. Ertasiz de tavuqlarimiz da bor ekan bayram bilan. Quyumcha melioratsiya kollektivi maydonga kelib kirdi. Yıldız İslamovich, sizga bayram salomlarini yo'llab qolamiz. Endingiz yaxshi o'tira. Bizni qalbimiz yomonliklardan saqlab tursin. Ura! Hürmetli tomoshabinlar, sizni yangi yil bilan qutlaymiz. Her qaysig'izga sog'lik, salomatlik, baxt ham quvonchlar tilaymiz. Yangi yil yangi o'qishlar olib kelsin. Maydonga sabah kollektivi kelib kirdi. Hem traktorga do'ng'izga baylab solganlar, nechik motor etib ajablanganlar. Sabah kollektivi 2021 yılda uğuşlarga girişip yaşasın. Kadirli yiğitler, hürmetli kızlar, bayram bilen, hurra! Bayramda yaşın kollektivi kelib kirdi. Kuşsi yılını uzatamiz. Kuşsi, sen bu yıl bizga bek ko'p jafolar yedirding. 12 yıldan so'ng hayratlanib kelirga yotsin sena. Biz sena bor deb yaxshilikni tilab qolamiz. Bütün sizlarni, bütün yomonliklarni olib ketsin shusi. 2021 yılni olib kelarlar maydonga. Rayonimizning agrar kulliyat kollektiviga bayram bilan qadrli do'stlar. Aldağı yıl
halk rahat yaşasın, tınış yaşasın. Kadirli sabahlar, biz sizin var kızmıda hazır uzak maydanda tüm çırşına şu tantanasına şakrabız. Hazır mı? Gittik. İsen misiniz hayırlı kez, hürmetli rayındaşlar, kadirli konaklar. Sizni chin ko'ngildan yoqimashib ilishi yangi yil bayramlari bilan qaynar qutlaymiz. Yıl артından yıl öde. Mine eligine karşı algan 2020 yılının soңгы ayı da ahırına yakınlaşıp kile. Ey şu Илназ, yıllar öte akkan sular kibik deb yoqqagida jırlanmaylar. Şulay bit. Ni yorada gına bu yıl sezilmişi o'tdi de ketdi. Ni şigirek bulur iken bu yılgı yanga yıllar. Ул niler olup gelir iken. Mine önce eydip karale. Mine sen nişik oylaysın? Kızık sen İlnaz, men sana versek kurasashim elle. Dik bilesinmi? Mene men sana olayda bir söz aytam tinglab qarali. Yangi yıl urga basqich, baxtiga deraza. Yangi shodlik, yangi oshish, yangi obro'y daraja. Men de sana bir söz aytam. Yangi yıl ko'k kümesinde jimildovchi inchilar. El yigin inge yurtuvchi aru bilmas kishilar. Yangi yıl bayramın balalarına tugul biz ulular da kütüp alamiz. Her o'tgan yıl o'zi bilan qabatlanmas mezgillerini alıp gitse, eski yılni uzatıp yangasın ulu bayram etip qarshi olamiz. Yangi yıl bayramı o nindidir sihri tılsımlılığı bilan o'zini torta. Yaqinlashib kelishi yangi yıl bilan do'stlar. Hürmetli rayındaşlar ham kelgan qonaqlar. Hozir yangi yıl bayramı bilan qutlov uchun so'z Soba munisipal rayoni boshlig'i Minixanov Reis Nurg'aliyevna birla rahim etamiz. Hürmetli sağollar, qonaqlar. Ruxsatda sizni bitingizni de kelasi yangi yil bilan tabriklab ketirga. 2020 yil tamomlab kela, endi bilgancha u bizning yubileylar yili. Birinchidan bizning Ulu Jingo Buyuk Vatan Soğuşu'nun 75 yıllığı uzdı. Haminde rayonumuzun 90 yıllığı sol vakitte Respublikamızın 100 yıllığı Dersin aytıraq gerek. Ko'p предприятие, учрежденияларның юбилейлары. Bunun артында sizin тырышлыгыгыз, endi men бик зур рәхмәтле үзебезнең өлкәннәребезгә, алар шундый яхшы тормышка безне тырышлыклары белән китерделәр һәм инде безнең киләчәк буында бу көндә үз белемнәре белән һәм һөнәрләре белән әзерләнәләр яңа тормышка. Көннән-көн үзгәреш бара. Нинди генә авырлык булмасын, менә бу ел инде бөтен дөнья буенча шундый шир барлыкка килде. Шулай булса да, biz birden birimiz аңлашкан аркасында бөтен җир эшләп тора, гөрләп тора. Ишетәсең, шир булгач аны дөресен әйтергә кирәк табибларга. Өстәмә авырлык килде, әле бүген көндә дәвам итә. Аларга чын күңелдән рәхмәт. Шул вакытта инде мәгарифтә дә безнең үзенчәлекле укулар булды. Сынмады бер көндә. Берсе аңлашкан аркасында бу дәвам ителде. Һәм инде бүген көндә безнең мәгариф системасы Аллага шөкер эшли. Балалар бакчалары да, авыл хуҗалыгында хезмәт куючыларга, аерым буларга бик зур рәхмәт. Инде шушындый ширләр булса да, алар берсе өчен берсе урта, икенчесе эшли. Бөтенесе тырышлык аркасында уңышларыбыз да бар. Табигать шарты да бирде. Безнең быелгы республика буенча зур уңышка килде. Һәм инде районыбызда да шулай. Yine terörçilik boyunca da Respublika aldığında biz aldığımlarda o zor hizmet anın ardında. Yanadan aytamlar şunday şiirler bulma vaktinde da birdenlik arkasında, hoşluklar arkasında
zor oңышlarыбыз. Төзелешне дә әйтеп китмичә булмый. Республика буенча безнең бер генә дә программа тоталмады. Өстәлдә дип әйтергә кирәк. Шул ук вакытта районыбызда да нинди үзгәрешләр, радио һәм телевидение аша сезләр күреп ишетеп торасыз. Мин аны бу көндә кабатлап тормыйм. Дөресен әйтергә кирәк, бөтен булган әйбер, сезнең тырышлыгыгыз һәм инде бөтенегезгә дә бик зур рәхмәт. Сезне киләсе яңа елда яңа уңышлар, аның өчен кирәк иң беренчесе ул тазалык, берегезне-берегез аңлашып, гаилә бәхетләре һәм инде дини хыялларыгызга тәэсир тормышка ашсын. Рәхмәт зур эшләрегез өчен. Бәйрәм белән сезне. Ура дип, ялкынны яндырып җибәрик. Бөтенебез дә уң якка карыйбыз, әйдәгез. Һәркем бәхет көтә. Тылсым өмет итә могҗиза. Хыяллары аша бүген һәркем бәхетенә кулларын суза. Мин өләшәм сезнең һәммәгезгә. Иеп ап-ак бәхетләр. Дилләремин, еллар тыныч булсын. Миннән сезгә изге теләкләр. Хөрмәтле саваллар. Кадерле кунаклар, хөрмәтле дуслар, без инде сезнең белән 2020 елның ахыргы көннәренә якынлаштык. 2021 ел, яңа ел сезнең барыгызга да бәхет, шатлык китерсен. Гаиләләрегездә тигезлек, иң кадерлесе, иң кирәклесе, барыгызга да саулык, сәламәтлек дип калабыз. Бәйрәм белән дуслар! Шатлыклар, бәхетләр, телик без әйдәләр. Бәйрәм дәвам итә.
Яңа ел әйдәле үз түрдән, теләкләр телибез күңелдән. Аклыкка күмәле дөньясын, һәр кеше яратып туймасын. Сәгатьләр сугадыр 12, яңа ел яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынга сөенеп яшәргә. Сәгатьләр сугадыр 12, яңа ел яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынга сөенеп яшәргә. Биштәрен салганда иңенә, ишектән яңа ел күренә. Бәхетле итәр дип кемнәрне, саныйбыз киләсе көннәрне. Сәгатьләр сугадыр 12, яңа ел яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынга сөенеп яшәргә. Сәгатьләр сугадыр 12, яңа ел яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынга сөенеп яшәргә. Яңа ел яңар сине хисләрне, җылы тойлы ит кишләрне. Бүләк ит бәхетнең җырлысын, сындырма канатларны гысын. Сәгатьләр сугадыр 12, яңа ел яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынга сөенеп яшәргә. Сәгатьләр сугадыр 12, яңа ел яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынга сөенеп яшәргә. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынга сөенеп яшәргә. Якынлаша яңа ел, дулкынлана йөрәкләр. Затып кала иске ел, теләп изге теләкләр. Килгән дуслар, туганнар, күмәкләшеп туганнар. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Барлык дөнья шатлана, балкып яналар утлар. Яңа елдан башлана, тагын яңа шатлыклар. Кыш
бабайдан бүләкләр, кушып изге теләкләр. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел.
Районыбыз халкы хезмәттә генә түгел, бәйрәмнәрне дә күңелле итеп, җиренә җиткереп, һәркемгә шатлык, матурлык бүләк итеп үткәрә белә. Киләчәктә дә тормышыбыз могҗизаларга бай булып, саулык, сәламәтлектә, иминлектә, иман байлыгы белән яшик. Бүгенгә менә шул. Яңа ел белән сезне. Ә хәзер чыгарылышыбыз җырлы бүләк тапшыруы белән дәвам итә. Безнең белән калыгыз.